Haka jingla yesim bynta jong Risyon Sports Club syaka lumpung ilekai football ha Baghmara hari lumgaro kabla penlong ya ke lumpung ilekai football ban pensa enam ya unong ilam barat ba kejela u kapten Williamson sangma kene ke kenhun nari lum kasi jentia kali oban Rung syaka final hadin bakla penrem no ya ka kok megam football club ha ke jing shoot tiebreaker lumba ke jing job ke Risyon Sports Club kan Rung syaka jingye kini bandra ai kenam lado kabakan hap bani khun ha ka arphon nyau tarik unai wing arjar arpsan persya ya ka chi basal football club na South Garo Hills district ya ka negal pong ileka football lapan long hamadan jong ka Baghmara secondary school ha South Garo Hills district